月下老人圣诞庆典庄严举行。这项源自华人传统的节日活动，以集体祈福、分发月饼以及特别的求姻缘与幸福祷告为主要内容。现场气氛热烈而充满虔诚。在庄严肃穆的氛围中，华人信众齐聚一堂，共同纪念月下老人，也就是广为人知的姻缘之神。通过集体祈福仪式，参与者祈求能够获得美满姻缘，同时也祝愿已婚夫妻感情和谐，家庭幸福。此外，传统的月饼分发也是这次庆典的重要环节，象征好运与家庭和睦的月饼分送给参与祈福和义卖活动的民众，寓意吉祥团圆。选关公青年组主席 Fernando Gavi 表示，这项活动不仅是祈福与团结的象征，更是中华文化传承的重要方式。Ulang tahun Dewa Yesiao Gaulan, di mana yang dinamakan Dewa Jodoh. Jadi kita rangkaian acaranya adalah sembahyang bersama, terus ada kita makan bersama, serta merayakan kue bulan, di mana kue bulan tersebut kita membagikan para umat yang ingin ikut partisipasi dalam lelang ini, karena tidak semuanya mendapatkan berkah ini。高一希望年轻一代能够持续弘扬中华文化，让其不断发展，并被更多社会大众所认识与尊重。Muhammad Aidil, PAL TV。